Oke, lor liak maluk sira hamutu falami live streaming iha programa dan liak. Maluk sira iha itine soren ni itanya coordinador serve regional kusi signor Emmanuel eh, Sergio Emmanuel Colo nebe maka se desamina informação de Itabotia konava progresso serviço nebe maka daun lau iha kusi liga ho atividades servenian Nemos se informa Itabotia konava receitas iha trimestre segundo nian iha tinan 2025. Tamane maluk sira atau hatene konava progresso serviço mai tadalia. Bom dia, senhor. Bom dia, bem-vindo a STL News. Ok, wisa Itabot ni dong novidade dia kalah. Sempre dia. Ok. Signor Contador serve così. Sì. Ita quasi halau terbot ni kenar yo così quasi bisik tinan ro ona yo così. Majumulus hahusi Itabot simuknar no dadang tami segundo trimestral lebih maka Itabot halau serviço così. Program saya dit maka dadang Itabot halau yo così. Sim, obrigado a STL News. Deve maka mai iha fatin serve sucursal Raiwan inian. Ami atu informa kata durante a mia serviço normalmente la odia quasi atu ba iha fulan hitunian. Deve ami henemos total ba funcionário ritmos iha 19 pessoas deve incluir mas hau deve maka durante ne ami serviço ektipa antau lihusi dane ami mas iha inisiativa ida kata sebanhira ita lakue hal sosialização kona ba ita ne antau ita mas la iha resetas ba iha teninia kofrestan antau ami iha inisiativa ida kona ba teninia serviço deve durante ita halau. Bele explico para a audiência, programa saída de maka dadau Itabot sira halau yani liga ba necessidades empresário ne cada fulan sira bele cumprir sini deveres fori hatam receitas ba kofrestan. Sì, durante hau simuknar nessa corredor serve pe sukur saraiva iene ita iha progresso serviço ini yang nebe maka ami halau durante fulan itu. Então, primeiro maka nessa sama atau bele atrai ita ini negosiates ita bele atrai ita ini empresário sira atau ini bele mai iha ita ini fat hore ini sira bele iha reconhecimento ba iha sir ini licenciamento ida ne. Oke. Licenciamento nebe maka iha trimester segundo nian hau se fulan Abril, Maio, Juli, majumlah se uhiloron empresa hira maka consegue registro e ini nomos empresa bot nebe maka dalam halo serviço sino heta licenciamento husita bot. Sì. Lihusi sosialização nebe maka durante ita halau kata ita iha resultado nebe maka positivo kata ita recolhe ona empresário sira ka negociante sira nebe maka mai registro iha serve pe sucursareva total maka 105 senulu resing itu. Ne desde início agora ne aumenta maka teves. Kusi fulan janeiro até julho. Sim. Ita belhatene dete husi fulan Abril, Maio, Junho ne aumenta hirata. Aumenta federal ita recolhationa kata iane senulu resing itu. Iya fulan tulode. Fulan tolde. Memang kasih nulu sih. Sim. Oke. Idene inclui ho ini no medio ho ida bot ne kau isi. Sim. Ne sira hamutuk maka hanesan ini unipeswal dea si A. Nebe maka tama iha iteninya dadus durante fulan tulu. Dalam rumah dadus di desa ini tambah ita bocine aproximação. Sim. Nomos ita bocine hak disikan hukum dadi i dalam wain itene empresário sira sindicato deveres susnya atau hetan licença tamane maka nomor sai. Tabot ni perspektifnya los kala. Los tambah ita selalihu si sosialização. Ita ninya empresário kan negosiasi sir lah tene tuir. Kona va la laok ba ihas licenciamento idane. Então iniciativa si amirasi.
ba idane atu nune tabel hadiah we sama kita bele hak besikan ba itinine empresário sira ita besikan ba itini negosiasi sira ba hira sira mayusi do tambah di transporte lah ya o distansia do atau ita maka direta ba hira fatu kata kita bele hak tete piru basira kata serve ni lalau kan sane ba hira antes atu heta licenciamento ita mos tenser presecretaria sane atau ita mos fuatene basira ya ba Ia fulan tulu ni larang harus abril mai o juni ita bosira halo sosial sauna ni ba suku tama suku kawin sa ami tama lozas sai lozas ita bosira emane be maka hari ni loza kania kios antau ita bosira hak bisik no halo prosim sauna sira antes temos ami informa ona ba ya se suku sira listrata deve mak ami se halau ami ni aktividade sosialização deve mak hahu iya fulan abril ini ya antau fida dau kita ya semana kotomos kita bato ya makela hau mos haruka iteninya kolega sira nebe mak sira hele naba antau antes sirat mai iha iteni serviço fati sira mos lius naba fatene pirkera si iteninya negosiante sira o iteninya empresário sira nebe maka sidau hatene kona bali sesa metida Oke, sosialisação ini ita bosira halau iha posto administrativo nebe agora rau kita fil mat bato ya pate Makassar ita bosira coverdit ya posto Pate Makassar administrativo Pate Makassar atau plano ba uing hahu ya semano ida o ruatam asane am sa hare fali agenda ida atunne am bele direta ba ya osilo parte pasa be ho ni tv ida ne maka despai su husi presidente otra Taiwan inian atu dona kata kami se hare fali agenda firmai atunne am bele ba direta ba ya su presidensia Parabéns para ita bosira tamba esforço ani ita bosirnya hak basic comunidade e dados nebe maka dadau ita bosira iha lorong baloron sempre sa hela ne tamba ita hak basic comunidade e comunidade mo sinti kata sire deveres hansen eme negociante ka negocio sira tem que heta licenciamento hansen dadau ita bosira tambah liusi idanene hau mos iha inisiativa ya atau halo mudah sa kono ba itini servisu we sama kita bele buka recetas ba itini kofrestar atau liusi sosialisasi idani ita mas bele heta recetas ba makria atau iha parte ida mos itini negosiante siramos itini nia seda empresario siramos behatene lala okona ba itini nia serve peso kursara wadinya tamba daruma emal hatene kata servena ba halo saida atau kami hatete pirma sira kata ni lalau hasane bahire ita bot sila tu loke negosio Roma ita bot sila reconhecimento husi governo ka estado aproveitar bem de hata também tem audiência no público lelio conova knar serve ninian ia radio Timor Leste especialmente ia região administrativa especial do Sambino não você criterias por exemplo hansa ema karakloke kios ni criterias hanusa empresa ni kriteria nusa no ni kriteria nusa. Sim. Obrigado. Atu hata firma kriteria de bema kita agora rau kita fuate na ba italinia negosiante sira o empresario sira maka certidão de RTL eleitoral estatuto pois mapa localização o buat nebe maka seia atau diferensia ho estrangeiro tambah iya naba siramos te usa pasporte ne kono SA ka empresa SA uni pessoal LDA tarik si atu loke teninia sirinin negosio ka empresa iha teninia sikusarewa durante ni ita voce presenza io e così no ita voce mos simu rota husi tinia malu coordinador ne maka ors dan halo serviço falia bau koneva desafio sehingga maka ita voce raso lilio ita voce haknaraan yani si au sinti ana san serviço la hodia tam agora rau kami mos corredor au kau deve maka ulu serviço saya san corredor ia sikusarewa agora rau destaca falia bau kau ami iha relação entre ho bau tambah ami serviço idade
la seluk lalet mengira ami atau informasi rumah nebe maka ami atau ba ia koridor sesante. Oke. Oke, belemos explica ba audiência kono ba recetas nebe maka dalam ita bocera hetan husi tenia maluk empresário sira no nomos carta licença nebe maka ita bocera sai ba itenia maluk kios na isira majumus ia trimester segundo nian ita bocera consegue hatam osan hira ba conferstado iha tinen 2025 dalam. Sì. Durante hausi muknar iha janeiro ninian kata ita recolha ona receitas nebe maktama ona ya conferstar. Antau liusi dane amo sakara relata ba ya público kata ita nini receitas durante trimestre sidane mutuk maka riu sanulu atus rua sianulu resin hat virgula sanulu resin 5 centavos. Oke, ne fulan nian ka fulan tulunian ne ba ne ita recolha hotu ba iha hahu husi janeiro to oji. Antau trimestre primero o segundo maka riu sanulu. Riu sanulu 10.000 itala, sì. Ne progresso de nebe mediak temes. Kriteria tu hasai kata licenciamento ba ini ni hamsa. Nia tem que moselo osanka ia be etapa primero ka o wanjira nia halon renovação mak fisilo. Iha eninian parte ida ita bele hare katanya bele tama iha kategori selo o tama iha la selo. Tama seda tama seda makaudian la selo tamba ita hare fal linia tidak. Okay. Linia tidak karek tama iha be non sujeta atau nia bele selo. Antau por exemplo nasan sepanjira nia nava nia tipe ini mai be nava ni faan ho material rumah. Atau ia nemos ni berselo kategori selo material construção kan ia nava mus ni senia faan dit maksembak antau ne kita considerasa ini si ana sa kios iki wan siap maka itu for gratuita. Sì, bagira abang baru asirat mai renova fila fali bele foi mak bele selos $10. $10. Sì. Okay. Renovação. Ba renovação de Cada pinida. Mas be quando sira mai ato husu kata licença antau ne gratis. Ne gratuita ba ida nebe maka kategori ba kioski. Ba ida nebe maka kategori kios bot antau ne harefal ini ne aktividade ona. Okay. Ne maka sa wi te bot ni sena kata nia halo aktividade so medio antau ne ita boccia che applica tassa banyak. Kono ba empresa Indonesia? Empresa nia kriteria Indonesia tambah dalam rumah ini maluk timuron balu hakarak atau hari sini empresa. Siramos dalam rumah durante ini ladun asisi informasi atau utilizar oportunidade bila hati terbasira kono ba ini. Si kriteria ba ida universal LDA sira hanesandet mai be diferença maka ia estatuto sira ba hanesan primeiro hanesan eleitoral RTL casamento usi igreja ninian casamento usi notariado ninian tarik ia vamos estatuto mapa localização atau ida nema persija tambah sira kan kategori ba ia alto ninian tambah ia nema persija estatuto atau ne ita bela hatenpil kora pasti anak tidak ada nih. Oke, ita bot iha mensajan rumah karet. Tambah ita atau remata bisa itu mensajan ba maluk empresário sira kona ba consciência uisa atu fo tasa ba estado liusi atividades negócio no makasir halo passport. Sí. Mensajan primeiro maka desa kami servisinya iha atu facilita itinya empresário ka negociante sira nebe ak basic an mai atau ne ami bele facilita no ajuda atau ne ita bele atene tuir kono ba itenia empresário ka negociantes nebe maka ia rewanenya atau liusi dia ini nani ita mos bele atene tuir kono ba sesuli saudane tau ini hira uni pessoal hira pues ida LDA ne hira esi ane hira atau ita bele tuir.
konaba iteninya empresário para negociantes nebe maka aforarau sira halaona sirni actividade ia raiwa itene atau ia bibide mas kita hakara kakoba ia publiku kata bahira nebe maksidau atene tir kona balalau pa ia servi ame belet tum direta ba ia iteninya base ka iteninya posto ka iteninya supervisor nebe maka doku si vila kusininya atau itu mas bela basic pa ina ba kari kita nebe maka sida comprende annos simut via telefoni atau ne am bela explicar konaba kriteria nebe maka tu mai prese requisitos nebe maka guardar kita usa Establece ya serve kusininya. Ok, ultimo pregunta. Karek ita vocera durante halau nara. Ya mos inflação ruma karek nebe makomete husitin maluk empresários nebe maka halo negocie kosi. Niliu maluk estrangeiro sira nebe maka dalawain mahutu kesteona katak sira mai dala rumah ujalet fish tu turismo mai halo negocio. Iha kala iha ekusi ita vocera detekta kala. Si, ini ya emana hira kenas. Makita bela hasuru hosira. Tambah sira mas daruma liliba ita ninya masir nebe makusi saina serne. Nebe maksir la comprende kona baliwa, la tene kona ba la lapa serve. Antam amos be explicatir. Tambah ini sira la comprende kona ba vistu ba trabalhar ninian, vistu ba ya turis ninian. Antam sira mas daruma la tene. Maybe ia ami rasi kata kami ajuda sira. Kona ba serne ami hate de pir basira kata. Ita bot sira ser para dokumento sasne, para ita bot sira bele aktivo ia iteninya servi peninya. Mas mayoresi nebe mak mai halos negocio kusinen sira hetan mos licenciamento husi serve kusuka sira numpang ho emenenar maka halo negocio. Balu tutela ba ena timaruan. Balu tutela ba timaruan i balu mos direta. Mai be ita mos desaharetir kona ba sirnenia documentos nebe maka completo. Sebagai completo ita bele hare fila fali no kari kita nebe makla completo ita bele harga fila lai tambah bazia documentos nebe makiha. Idene tambah ita bosira hare husi atividades negociação nebe makasira ka. Kona ba fistu turismo ne lao sito bosira kenar idene imigração ne serviço. Los tambah ne ami atau husudit idene tambah dalam rumah maluk negosiante balu dalam rumah kontrak halo migração kono ba itene nebe maka ita bosira kriya nune bele buka osan ba itene conference auto hata de pirba ida seranjero nian balu ujar turis nian baik hakara atu halo negosi daruma ami sekoli hosira dia lai tabot sira la iya direto atu lokal lai tambah ita bot sira hansa mai hansa turista iya turis det mai ya iteninya rai timor ne antau ita bot sira sefila bahir ita bot sira presiona requisitos sasane maka ita bele registro iya serve pe. Ok, ma ide maka programa del dia obrigado para disponibilidade de tempo. Senhora Sérgio Emanuel Colo, neve makamalo kono itene audiência no público, neve makakompanyi diretamente progresso serviço neve makadadaw serve sukusaro ekusi halo iyo ekusi. Nalitan parabéns para ita voce tamba lor serviço hela det maka consegue recolher dados barak teves no receitas trimestre segundo dit ita voce consegue hetan osan quase $10,000 va conquistar. Dia maluk sila idane makanini no ron sila ministel ia programa da dia. Hauze ko hoki pele serviço atau obrigado tamba companhia la ministel e ita sia sur malu fali hati pusilo khoto pu nebe maklah desa ni obrigado va senhor Sérgio obrigado nebe hamalo kono itana audiência. Bom dia.